Pastor Tom, I love you so much. I love you so Pastor deep, Anita deep, deep. akunda Pastor Tom. Cannot say so. I love you for very many reasons. Agukunda by'impamvu nyinshi. And I love you for being my best friend. Kandi warakoze kumubera inshuti magara. Thank you for supporting me in ministry, in life, in everything. Akoze kunshigikira mu murimo, mu bintu byose. I don't know what I could do without you. Sinzi icyo nari gukora ntagufite. Hallelujah. A round of applause, church. Thank you so much. Warakoze cyane. Thank you for being such an encouragement. Urakoze kubwo kunshigikira no kuntera ingabo mu bitugu. Thank you for loving me. Akoze kunkunda. Thank you for protecting me. Akoze kundinda. Thank you for guiding me. Akoze kunyobora. Thank you for showing me the right path. Urakoze kunyereka inzira Thank you for nyayo. understanding me. Urakoze kunyumva. Thank you for holding my hands. Urakoze ndetse gufata Thank you ukuboko for kwanjye. everything. Urakoze kugabura ikintu cyose. I love you beyond words. Agukunda May birenze God amagambo. bless you and may God take you to levels and heights. I love you. Please help me. Imana Love igumugisha, him. ikugeze Some ku love in the rwego. house. I love you so much. Imufashe tumushimire cyane. Imana igumugisha. Thank you so much, darling. You're so sweet. God bless you. That one I cannot interpret. You listen. Wow, incredible. Yeah. My tears for men, they flow inside. Ariko Imana ibaho umugisha ntago bitewe n'amasaha ndumva nta bintu ndi burenzeho. May God bless them. Ariko Anita wenda mwibikiye tu. I'm reserving Anita on my sake only. Munyemerere dufite ibintu byo dushaka. Ariko Anita, thank you so very much. Anita urakoze cyane. Ndagukunda. I love you. Pastor Tom loves you so much. Say that she is a good servant of the Lord. She's a very courageous person I have ever known. N'umuntu wuzuye umurava n'umwete naba narigeze kumenya. She's so positive. N'umuntu ufite ibitekerezo bihamye. And she does not allow a no for an answer. Kandi n'umuntu utajya wemera oya nk'igisubizo. So njyewe nk'umuntu ubana nawe hafi. Me as a person who is always close to her. You know, when you testify someone that you're close to, it's so real than testifying someone you see on the screen. Murabizi neza yuko irimo urahamya umuntu mubana umunsi ku munsi bitandukanye no kwa wavuga umuntu ubona kuri screen. Afite umutima sindawubona. She has a great heart that I've never seen. Umutima uca bugufi cyane. Full of humility. Kandi umutima ukunda gusanga abababaye. And a heart that goes to the needy and to the vulnerable. Uwo ni umutima udasanzwe mu gihe nk'iki ku mukozi w'Imana. That is a special heart in a such time as a servant of God. Kuko turi mu gihe kigoye. Because we are in a challenging time. Ariko ubuntu bw'Imana bujya bumushoboza. But the grace of the Lord abides with her. Thank you for that sweet heart you have. Urakoze kubwo mutima w'agaciro ufite. I know it's not you. Ndabizi ko si wowe. But it's Christ in you. Ariko ni Kristo muri wowe. Thank you for allowing. Warakoze kwemera. Hari ikintu akunda gukora kikankoraho kikanchallenginga kikanzengereza. There is something that she does that challenges me most. Iyo yabaye busy cyane muri office cyangwa no mu gusenga akamara iminsi mikeya atarabona umuntu ukizwa akunda gusohoka muri office akajya gushakisha aho yamubona.
Now, when she spends much of the time busy in the office or in prayers without seeing a soul coming to Jesus, she immediately goes out and look around where someone can be saved. hari igihe akatira mu isoko ntacyo agiye kugura, Sometimes she goes in the market without going to shop anything. hari ahantu akunda kujya muri za Nyabisindu hano hirya, There is a place that she usually goes to at Nyabisindu ashobora nearby. kujya muri supermarket cyangwa kuri sitasiyo She can go at the supermarket or at the petrol station, ahiga umuntu umwe nibura kuri uwo munsi. only searching at least one person for that day. Icyo kintu kiranzengereza cyane. That thing challenges me most. mumfashe tubashime. So let's appreciate them. They restrained themselves to go for honeymoon. ubu because of the bakabaye bari muri conference. hani what moon. Patrick yaranyibwiriye ngo honeymoon muri mu giterane nzajyamo nyuma. But he told me Please. that he will go in honeymoon later after the conference. Grace room diaspora, you know what to do, eh? Muzi cyo gukora mushroom soup nizanita ariko bashobora kuba ari chicken soup. N'abageni bacu bagomba kujya muri you know ahantu hose hari amazi tu. Mutekereze inkunga ahantu hose hari amazi apana Nyabarongo cyangwa ndimo ndavuga amazi ikiyaga you know. Patrick and Madame, thank you so much gukunda umwami no kwitanga mukareka ibyo mwakabaye mukora munezerewe kabisa kandi nta nubwo twari kubagaya ariko icyo cyemezo mwafashe kirakomeye Imana izakibahembera. Yeah. God bless you so Amasi much. yacu tubashimire Let's- timu yose mu izina rya Yesu muri media team, communication team, ntabwo nabakira kubera amasaha, finance team, where are you guys? Oh yes. Mama Annette ashobora kuba adahari, ari hirya, reka uri hafi aze yihuta basi. Mumushimire cyane uyu mugabo asohoka muri office bwije banange. A round of applause to God the bless one you so much, representing Olivier. finance team from Grace Room. Yeah, basohoka bwije. Emily, where are you? Yeah, ari hirya. Uyu ni impano ikomeye cyane muri Grace Room. She's the greatest gift in Grace Arakora Room. ibintu muri ari muri communication, She's in aba diaspora communication. mwavuye hirya no hino bari ababa babandikira uyu mubyeyi abarimo ariko ndashaka gushimira n'undi mugabo wagize uruhare rukomeye cyane ayude Patrick René Patrick, God bless you so much. Patrick Manigumugisha. Urakoze cyane wibare. Thank you. Wibare gukorera Imana. Mama Annette, oh my goodness, aba babyeyi baritanga. Uyu ari muri finance arafatanya na ba Olivier, Mama Margaret bari hirya birukanka. Oh my goodness, compassion team, oh Jesus, ntabwo bose nabahamagara ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Thank you so very much. Staff ba Grace Room, ndabashimiye cyane. Muri abo rero hari udahari, ubu ngubu ntabwo turi kumwe, ashobora kuba akurikiye online cyangwa azakurikira, ni yari administrator wa Grace Room, Pastor Okello Gilbert. Mumfashe dushimire Okello Gilbert, sinshobora kumwibagirwa. Join me to appreciate Pastor Okello Gilbert. I cannot forget him. He's the ex-administrator of Grace Room. Okello Gilbert afite uruhare rukomeye cyane mu mirimo itandukanye ya Grace Room. Umuryango we wabaga Kampala, amaze nk'ukwezi cyangwa abiri asubiyeyo bimunanira kongera kugaruka, ariko turashimira Imana uruhare rwe kandi impano yawe Okello iraza kugeraho vuba mu izina rya Yesu n'umuryango wawe. Sinasoza gushima, nashimiye ubuyobozi bwa Good Shepherd Church Nyarutarama. Ayo mashini makeya, uru rusengero turimo rwitwa Good Shepherd Church. Ku maposta yacu mujya mubona twandikaho turaterana at Good Shepherd Church. I tell you, uru rusengero rwatubereye umugisha, nako murabibona ko ari umugisha ukomeye. By'umwihariko umushumba mukuru arahari, twamusabaga haguruka, Reverend Let's welcome Simon Reverend. Nziramatsenga. Ayo masi, come on Grace Room, round of nabari applause online, to the- mumfashe tubashimire cyane. Bishop of Good Good Shepherd Shepherd. Church, big thank you so much. Mwarakoze cyane Good Shepherd. Ni umubyeyi, nasinzi niba navuga ibindi birenze kuvuga ko ari umubyeyi kuko byose bikubiyemo. He's Pe. a parent.
kuva tuvuye aho twateraniraga mbere twaraje tuhasanga umubyeyi adufata nk'abana araturera. I tell you, Imana izabimuhembera we yonyine mu ijuru, na team yose bakorana mu buyobozi. Ashobora kuba badahari, admin Kamoso ashobora kuba adahari, ariko nawe turamushimiye cyane, turakorana nabo neza kandi Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndashaka gusoza conference committee, nayishimiye cyane. Imana ibampera umugisha, bana bazanye hano imbere bababonye. Reka nsoreze kuri worship team ya. Let me conclude my thanks, my appreciation to worship team. Reka mbasabe abo baratambuka. I tell you, you're going to come forward. Worship come team. on, baraberewe, my God. Gorgeous. Reka mbasabe mutambuke please. Turashaka kubashimira byimazeyo, baritanga. Come on, We want to thank you for the baritanga. sacrifice, the Iri time you're tsinda giving. mureba ndaribashimiye cyane 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 cyane. Oh my goodness, my goodness. Oh, amashyi bayarekeye aho we. They are no longer clapping for you, but don't mind. Iri tsinda mubona kubera ibihe bya covid, twari dufite hari n'abandi benshi muri worship team, ariko kubera ibihe bya covid nta practice ntaki, kandi abantu batagomba kuba benshi barahagaze mu cyo mudashobora kumva. Kubw'ibyo kubera igihe, reka msabe music director wa Grace Room atera imbere. Eme Wimana, come on, So umwakire let me Eme. request the music director of Grace Room, because of this team, they have done a great job in the times of Aratwakirira uwo pandemic, bakorana. and he's going to welcome the one they do the ministry together with. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Arakoze cyane pastor. Thank you so much, Pastor. Sinatinda. We're not going to take much of the time. Ndashima team Imana dushoboje kuba hano kugira ngo dukore umurimo w'Imana. I Yeah. thank the team and the Lord who enabled us to do the Abantu ministry. bitanga cyane, Yeah. harimo abaririmbyi n'abacuranzi b'abahanga bakenerwa cyane muri iki gihugu cyacu muri gospel. Yes, there are powerful singers, the instrument players who are always called in this country, Ariko bagira ubwitange bwinshi, Imana ibaha umugisha. but they give in their Wenda time. navuga God bless amazina you. vuba vuba rimwe rimwe. Dufite Shalom hariya. Acuranga ingoma. He's the one who plays the Ni umuhanga cyane, ni n'umwana mwiza bade. Dufite Olivier Zitazira Obama, ni umupianiste w'umuhanga cyane nawe. Dufite Yves Rwisumbura muramuzi. Kundeba cyane ushamvuga iki? Kuri umwana mwiza, uri umwana mwiza. Muramuzi Yves, umuramyi mwiza, bose n'abana beza. Dufite okay, nanjye kuvuga boss, ako yitwa Eugene cyangwa Munonoka, ariko undi tumwita boss. Acuranga bass, kiriya kintu hari umuntu aho zambwira ngo nkunda kiriya kintu, hari n'ugeze kuza hajya kuzana iki kuri Grace Room. Yamuzaniye inkoko. Yes. Hari umuntu yigeze kuza kuri Grace Room amuzanira inkoko turi muri practice. Ngo akunda kiriya kintu. Ngo muri make tugiye kwiga kuvuza bass. Yeah, dufite Isa cyangwa Kayitsinga acuranga piano, ari abapianiste ari babiri, nawe ni umuhanga cyane, akaba afite n'impano yo kudukoroga, yo kudusetsa nako. Kunda kublaga cyane tugaseka. So dufite Arsène, wigize serieux cyane. Yitwa Arsène Nimpagaritse, ni umusoliste mwiza, mwiza pe. Ya gitari mujya mwumva, bon ndabizi haramwe batamenya ibyo ari byo, ariko ni umusoliste mwiza pe. Yeah. Dufite Happy cyangwa Furaha. Uyu afite indi mpano itangaje. Dore yatangiye ya mpano ye. Araseka cyane ku buryo ashobora guseka, twese tugaseka turanirwa kugira icyo dukora. Ikindi afite n'impano yo kubyina, mujya mubibona, tumwita helicopter.
So, dufite Rachel. Yeah, nayo ni impano ikomeye cyane. Umuririmbyi w'umuhanga mbese murabizi. Ni umugisha cyane. Dufite Patrick ndamusorezaho. Dufite Kenneth Kalisa. Yeah. Uyu rero afite impano nyinshi nawe. Agira impano nyinshi. Reka nze mukore publicité za makomisiyo. Now I'm going to make some social comments on Kenneth. Kenneth of course ni umuririmbyi akagira n'ubuhanga mu majwi no mu gupanga amajwi y'abaririmbyi. Iyo turimba hano sinabijyamo cyane. Iyo turimba tuba dufite buri muntu afite ijwi agomba kuririmba. Ni umuhanga cyane mu kubipanga ku buryo sinzi nabasobanurira. Utabizi ntwamenye agaciro kabyo. Ariko ni umuhanga cyane. Akagira urabona ukuntu twambaye ntitumaze ifite iminsi tuberwa. Ni Kenneth. Yeah. Kenneth is a designer. On top of that, he is the one who has been choosing the uniforms and the dress code for us. Ni umuhanga aradesigninga akatumenyera. Urebye nashaka no kubuza kuririmba rimwe yigeze kumbuza kuririmba. Naje ndamubaza ese naribye ukuntu nambaye n'ukuntu bambaye umunsi bya byantunguyeho ukuntu ndambwira ntuse nzamuke mu kinyabupfura ngo numva utazamuka. There is one day he restricted me from coming to the stage because the way I was putting on. Nangije ndicara da. Yes, I sat on So that bridge. turabimwubahira ni umuhanga pe. Yeah. Azi kwambika azi na decoration. Donc ukeneye umuntu wagufasha mu bya decoration cyangwa kwambika. So ka komisiyo hafi. So soreze kuri Patrick. Ateri intambwe azi imbere Patrick. By'umwihariko ari kumwe na madamu wiwe. On a special note, he has come with the wife, Tracy. Please come forward, join your husband on the stage. Tracy. Karibu Tracy. Oh yes, the queen is there. Yes. A round of applause. Woo. Wow. Yes. Karibu Tracy. Welcome, Tracy. Patrick rero murabizi. Uretse ko ari umuramyi mwiza nkuko nandi ari abaramyi yakuni n'umuririmbyi uturenze pe. Oh yeah. Umuhanga cyane. Oh yeah. Ni umuhanga cyane. Yaririmbye tuba twumva twatangira kwiga kuririmba. So he's so intellect in singing. Rero twese hano abantu abenshi hano rimwe bashobora kugira gutya tuba dufite iminsi tukumva kuhaba cyane hakaba n'indi minsi tujya kuroba amafi no gushona amahema ariko noneho Patrick we ari permanent. Ni permanent worship leader. Now Patrick is a permanent worship leader of the team. Yes. Whenever we are not accessible, he stands in the gap. Kuvuga ngo we arahari. Ikindi ni udupanga kumenya ngo urayobora none ni ushinzwe worship God bless leading. him. So rero God bless akora you. umurimo ukomeye. So turamwubaha. So abose turabashimira Imana kandi Thank you so turashimira much. Pastor. Agishimira René Patrick muramfasha tubashime cyane kubera ko uyu mugabo na madamu we nibwo bagikora ubukwe. Mumfashe tubashime. So let's appreciate them. They restrained themselves to go for honeymoon. Ubu because of the bakabaye bari muri conference. honey what? Moon. Patrick yaranyibwiriye ngo honeymoon muri mu giterane nzajyamo nyuma. Patrick told me Please. that he will go in honeymoon later after the conference. Grace room diaspora, you know what to do, eh? Muzi cyo gukora mushroom soup nizanita ariko bashobora kuba ari chicken soup n'abageni bacu bagomba kujya muri ahantu hose hari amazi tu mutekereze inkunga ahantu hose hari amazi apana Nyabarongo cyangwa ndimo ndavuga amazi ikiyaga Patrick and Madame, thank you so much gukunda umwami no kwitanga mukareka ibyo mwakabaye mukora munezerewe kabisa kandi nubwo twari kubagaya ariko icyo cyemezo mwafashe kirakomeye Imana izakibahembera. Yeah. God bless you so Amasi much. yacu tubashimire timu yose mu izina rya Yesu. Let's appreciate the entire team. May God Indi bless team them. ishobora kuba idahari n'abakozi b'Imana nifuje gushimira bashobora kuba badahari. Steven Sengiyumva ni worship leader ukomeye cyane muri church tuyoboye n'umutware
niba atanashoboye kuza ni abagabo bahagaze cyane kuva Grace Room itangiye, na Eric na Richard na Benjamin, n'abakozi b'Imana bahagaze na timu yose. Abo ntabwo nshobora kubibagirwa kandi nta nubwo nabibagiwe. Dufite icyo Eme yateguye vuba cyane tuvuye mu giterane, turaza kugira ibihe bidasanzwe byo kwakira. Protocol ya Grace Room, you're just the best. Protocol team. Protocol ya Grace Room, aho bari hose muri etage ndabareba. Where you are. Hirya no hino aho muhagaze, abari hanze muri parking. Those who are outside in parking. Twarimo turaza ndeba ukuntu biruka bari hanze n'ibyombo bavugana bari hirya bavugisha. I was like, my God, you're just amazing. Protocol baritanga cyane, baza mbere bagataha nyuma. Hari umushumba by'umwihariko wabajoyininze muri iki giterane. Mumfashe dushimire Pastor Mbabazi Antoinette, arimo arabadufasha cyane muri iki giterane. I love you so much, Pastor Mbabazi. Let's appreciate Pastor Mbabazi for joining the protocol team in this special conference. N'abandi bose ntabwo nshobora kwibuka ibintu byose, ariko nshimye buri muntu wese. Abantu baritanze batanga amamodoka, I tell you, muri iki giterane kandi babiteneye ku transport ibintu. Abantu batanze ibintu bitangaje inkunga. Diaspora barahagaze, diaspora Europe, we just love you. Diaspora America, ayaba n'abantu bitanga. Mu minsi ishize bishyuriye abagwayi, basohora ababyeyi badafite ubwishyu. Diaspora America murakora ibitanga. Diaspora Africa, my God. Asia diaspora, Australia, Imana ibaha umugisha. Australia, Imana ibaha umugisha. Umuyobozi wabo n'umubyeyi ufite agahinja, ariko natangajwe no kubona organisation arabikorera ku kiriri. Imana ibaha umugisha mwinshi ukomeye cyane. Yes, ndumva ari ahantu asoreza gushima. I feel I may stop my thanksgiving and appreciation from here. May God bless you, Amashyi menshi diaspora ku team mushumba wacu, from amashyi Australia menshi. and the organization they have made. A round of applause to our dear pastor. ngira ngo rero turasa n'abagana ku musozo. Mwakoze kwihangana kandi byari ngombwa. Ngiye gusaba Pastor Kabanda asubire mu byicaro, ariko mami abasigaye hano. So now, as we are closing this session, I will request Pastor Kamanda to go back in his seat, and then Pastor Julien will remain on the pulpit. Tugeze mu cyo bita kanyejenda. Kanyejenda ni umwihariko. Niyo mpamvu mami asigaye. Ndasaba Pastor Anita atambuke yigira imbere. Ibindi arabyivugira. I'm now going to welcome Pastor Anita to come forward, and then she will speak the rest. Yes, ashimwe. Praise be to Jesus. Ntabwo ndi bufate umwanya munini. I'm not going to take much of the time. Abantu bose mami yabashimiye Pastor Julien. Mami has thanked many people, Pastor Julien. Ariko munyemerere nanjye nshimire Pastor Julien cyane. Allow me to appreciate Pastor Julien. Natekereje ikintu namuha nsanga ntacyo. I thought it was something that I'd give her as a gift, and I found nothing. Kuko ntacyo wamuha cyangana n'ibiri mu mutima wanjye cyangwa n'ibiri mu mutima w'umutware wanjye. Because there's nothing that you can give to her that is equal to what is in my heart or to the heart of my husband. Ariko ndavuga amagambo make cyane. I'm going to speak a few words. Imana iguhe umugisha. God bless you. Warakoze, urakoze. Imana iguhe umugisha. Ndumva amagambo yashizeho, ariko na what I can say is God bless you so much and thank you so much for allowing to be used of God. I may speak much of the words, but right now ndagira ngo mvuge ngo urakoze, Imana iguhe umugisha kandi urakoze kwitabira umuhamagaro ugakoreshwa nayo. Reka mvuge Pastor Julien ago navuga ngo ni umwana mwiza ariko ni umukozi w'Imana mwiza. I may say that she is a good servant of the Lord. She's a very courageous person I have ever known. Ni umuntu wuzuye umurava n'umwete naba narigeze kumenya. She's so positive. Ni umuntu ufite ibitekerezo bihamye. And she does not allow a no for an answer. Kandi ni umuntu utajya wemera oya nk'igisubizo. So njyewe nk'umuntu ubana nawe hafi,
Me, as a person who is always close to her, you know, when you testify someone that you're close to, it's so real than testifying someone you see on the screen. murabizi neza yuko irimo urahamya umuntu mubana umunsi ku munsi bitandukanye no kuba wavuga umuntu ubona kuri screen. Afite umutima sindawubona, She has a great heart that I've never seen, umutima uca bugufi cyane, full of humility, kandi umutima ukunda gusanga abababaye. and a heart that goes to the needy and to the vulnerable. Uwo ni umutima udasanzwe mu gihe nk'iki ku mukozi w'Imana, That is a special heart in a such time as a servant of God, kuko turi mu gihe kigoye, because we are in a challenging time, ariko ubuntu bw'Imana bujya bumushoboza. but the grace of the Lord abides with her. Thank you for that sweet heart you have. Urakoze kubw'uwo mutima w'agaciro ufite. I know it's not you, Ndabizi ko si wowe, but it's Christ in you. ariko ni Kristo muri wowe. Thank you for allowing. Warakoze kwemera. Hari ikintu akunda gukora kikankoraho, kikanshalenginga, kikanzengereza. There is something that she does that challenges me most. Iyo yabaye busy cyane muri office cyangwa no mu gusenga, akamara iminsi mikeya atarabona umuntu ukizwa, akunda gusohoka muri office akajya gushakisha aho yamubona. Now, when she spends much of the time busy in the office or in prayers without seeing a soul coming to Jesus, she immediately goes out and look around where someone can be saved. Hari igihe akatira mu isoko ntacyo agiye kugura, Sometimes she goes in the market without going to shop anything. hari ahantu akunda kujya muri za Nyabisindu hano hirya, There is a place that she usually goes to at Nyabisindu ashobora nearby. kujya muri supermarket cyangwa kuri sitasiyo, She can go at the supermarket or at the petrol station, ahiga umuntu umwe nibura kuri uwo munsi. only searching at least one person for that day. Icyo kintu kiranzengereza cyane. That thing challenges me most. Hari igihe abantu bashobora kumubura kuri telefone, Sometimes people may not get her through the phone, ariko sindumvaho umuntu umukeneye w'umukene akamubura. Ibyo ntabwo ndabyumva. but I've never heard like a poor person who looks for her on the phone and she fails to get her. Hari igihe aba agiye kujya online, Sometimes when she's about to go online, ariko ukumva arimo kuvugira kuri telefone, arimo guhamagara abantu bo muri compassion ngo wa mukecuru ufite umwana kwa muganga mwamugezeho, none se wa wundi w'ejo bundi wabyaye kagahinja bakavuje karikingije. Umuntu ukurikirana niba umwana yakingiwe. sometimes when she's about to go online, she takes care to the extent of asking the people in compassionate team if they're taken care of the babies or if the kids have been vaccinated. Reka mbabwize ukuri, she's a big challenge. Let me tell you, aramhinyuza cyane. Grace Room, Grace Room, we have a big challenge. araduhinyuza cyane. Ubuntu bw'Imana budushoboze. May the grace of the Lord enable us. Thank you so much. Urakoze cyane, I love you ndagukunda and I love you so deeply. kandi ndagukunda cyane. This is just a symbol of love that says keep flourishing. Iki ni ikimenyetso cy'urukundo gikomeza kuvuga ngo ukomeze urumbuke. God bless you. Imana iguhe umugisha. Too much love goes to Pastor Stanley. Ndetse amashimwe menshi kuri Pastor Stanley, turagushimiye cyane. I said love. Navuze urukundo. Yes, mu too izina much ryayo. love goes to Pastor Stanley. Urukundo rwinshi kuri wowe Pastor Stanley. We love you so much as a family. Turagukunda cyane nk'umuryango. We love you for many reasons, Tugukunda kubw'impamvu nyinshi, but mostly ariko cyane for the heart that you have for ministry. kubw'umutima ufitiye umurimo w'Imana. Kenshi abantu babona Pastor Julien tukamukunda, tugaselebratinga, tukabyina, ariko hari backbone iri inyuma ituma bino bintu byose bikunda. Most especially people see Pastor Julienne, we do love her, we do cherish her, but there is a backbone that embarks her. May the Lord forever bless you. Imana iguhe umugisha by'iteka. We love you and we honor the anointing over your life. Thank you so much for being so supportive. Turagukunda kandi Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yawe no gushyigikira umurimo wayo. I love you. One more gift that I'm remaining with. Indi mpano nsigaranye It's a gift to my lovely, lovely husband. ni impano y'umukunzi wanjye.
Pastor Tom, I love you so much. I love you so Pastor deep, Anita deep, deep. akunda Pastor Tom. Cannot say so. I love you for very many reasons. Agukunda by'impamvu nyinshi And I love you for being my best friend. kandi warakoze kumubera inshuti magara. Thank you for supporting me in ministry, in life, in everything. Wakoze kunshigikira mu murimo mu bintu byose. I don't know what I could do without you. Sinzi icyo nari gukora ntagufite. Hallelujah. A round of applause, church. Thank you so much. Warakoze cyane. Thank you for being such an encouragement. Urakoze kubwo kunshigikira no kuntera ingabo mu bitugu. Thank you for loving me. Wakoze kunkunda. Thank you for protecting me. Wakoze kundinda. Thank you for guiding me. Wakoze kunyobora. Thank you for showing me the right path. Urakoze kunyereka inzira Thank you for nyayo. understanding me. Urakoze kunyumva. Thank you for holding my hands. Urakoze ndetse gufata Thank you ukuboko for kwanjye. everything. Urakoze kugabura ikintu I cyose. love you beyond words. Agukunda May birenze God amagambo. bless you and may God take you to levels and heights. I love you. Please help me. Imana Love iguhe umugisha, him. ikugeze Some ku love in the rwego. house. I love you so much. Nimumfashe tumushimire cyane Imana iguhe umugisha. Thank you so much, darling. You're so sweet. God bless you. That one I cannot interpret. You listen. Wow, incredible. Reka, yeah. Ayanjye rero nayakiga batemba ajya imbere. My tears for men, they flow inside. Ariko Imana ibaho umugisha ntago bitewe n'amasaha ndumva nta bintu ndi burenzeho. May God bless them. Ariko Anita wenda mwibikiye tu. I'm reserving Anita on my sake only. Munyemerere dufite ibintu byo dushaka gukora. Ariko Anita, thank you so very much. Anita urakoze cyane. Ndagukunda. I love you. Pastor Tom loves you so much. Yeah. Ndashaka kurekura ino mikoro nyirekuye ntago ndi bugaruke hano. I want to release this microphone at once. I'm Ariko not coming back. Ndashimira Pastor Julienne na Pastor Kabanda. Appreciating Pastor Julien and Pastor Kabanda, bangira icyizere cyo coordinating kino giterane. who entrusted me to coordinate this conference. Ndabashimira I do thank you kandi abakunda. and I love you. Ndumva ntari burenze aya magambo. I'll not exceed those words Kandi ndumva ntegereje ko ijambo ry'Imana hari ikintu numva ntegereje. because I'm so expectant. I'm Ibintu waiting byose to listen to the word navuga of God. ntago byahwana n'ijambo ry'Imana numva ntegereje kumva. Everything that I may say it may not go above the Timu word yose of bayishimiye, God. abantu bose babashimiye, ndengejeho rwose byaba ari ukurondogora. So they have thanked the entire team. I would not exceed that. Ndashaka gushimira wenda timu batavuzeho cyane ariko bashimiye abantu bose muri rusange. Turashimira Angel Musemuzi n'abandi bantu bose bafatanyije gusemura mu giterane. So they have appreciated the entire team and they are thanking the team of interpreters. God bless you. I receive the You're blessing. such an amazing person. Amen. Kandi Grace Room iragukunda cyane. Kandi tukemera umuhamagaro n'impano yawe. Imana ikugisha. Tugiye gukora akantu kamwe. We're about to do one thing. Dufite ibikorwa bibiri byonyine tujye gukora kugira ngo duhite twakira ijambo mu kanya. We have only 2 sessions that we're going to do and then immediately dive into the Word of God. Ndifuza gusaba mushumba Pastor Stanley ko yazamuka akajoininga Pastor Julien. Please, Pastor Stanley, come forward. You join Pastor Julien. Bagiye kudufasha
murabizi ko nk'uko twabivuze turi muri anniversary celebration. They're going to help us, as we mentioned earlier. We are in the celebration. Celebration rero ntago of course yaburaho cake. So we cannot celebrate without a cake. Ntago twa celebrating nta cake. We cannot celebrate without a cake. Bagiye kutuyobora muri cya gikorwa. They're going to lead us in Bagiye this gukata session. iriya cake. They're going to cut the cake. To celebrating imyaka itatu tuyizihize rwose. And then we cheerfully celebrate 3 years of Niba anniversary. babayikata ndi busabe twese nka Grace Room abari hano muri no nzu n'abadukurikira online twese duhaguruke dukora icyo gikorwa cyo kubaha Imana celebratinga duhagaze tuze kuba tuvuza impundu buri kintu cyose abari ku byuma baze kwegera ibyuma babikore celebratinga dushimira Imana kubw'ibyikoze. As they're going to be cutting the cake, those who are here physically, we want you to get standing and then we join the celebration, giving thanks to the Lord for what He has done in 3 years of Grace Room in existence. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad indeed. Glad indeed. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad indeed. This is the day. Mbasabe twese duhuze ibiganza byacu dukomere Imana amashyi cyane 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 cyane. Let's join our hands together and do a clap to the Lord. Appreciate the Lord. Data tuguhaye icyubahiro, Father, we glorify you. tuguhaye ikuzo, We give you honor, we exalt tuguhaye you. ishimwe. We give you praise. Uri Imana y'ibitangaza, You're a God of miracles. uri Imana ikora, You're a God who uri Imana works. yumva, You're a God who listens. wahozeho, You exist. uriho kandi uzahoraho ibihe byose. Live and you shall follow. Uyu mwanya Nyagasani duteraniye aha ngaha iri teraniro ryose The whole congregation you are gathering here. Lord. twazanywe no guhimbaza izina ryawe ryera, We have come to celebrate your kugushimira holy imirimo name. n'ibitangaza ukorera abana b'abantu. To thank you for the miracles Turagushimira and wonders Nyagasani you nka perform. Grace Room, We thank you as Grace Room. imirimo wadukoreye iratangaje. Turagushimira Nyagasani. We thank you for the Data miracles and turavuga ngo wonders you urakoze 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 urakoze. do. We do say thank you, thank you, Urakoze thank you, Nyagasani, thank you, urakoze thank Mwami you, Imana. thank you, oh Lord. Imyaka itatu irangiye 3 years after, igaragara nkaho ari mikeya, they seem to be less, ariko ni akayabo k'ibitangaza byakoretse, but it's a multitude ni of the akayabo miracles that happened. k'amasengesho yasubijwe, It is a multitude of ni the prayers akayabo that are k'amarembo answered. yakinguwe. It is many cases that are Warakoze open. Mwami Imana ukora imirimo idasanzwe. Thank you for doing tremendous work, oh Tugushimye God. uyu mwanya Mwami Imana duhagazemo kano kanya. We thank you for the moment we are standing Urakoze in. Mwami Imana kubera umuja wa Julienne Thank you for your servant Julian, wahamagaye akumva ijwi ryawe, whom you called and akitaba agashyira mu bikorwa. and she's responding Uyu to your munsi, calling today. abafite amashimwe Those who have haba mu thanksgiving, Rwanda, be in haba muri Rwanda, Afurika yose, be in all haba mu Africa, Burayi, be in Europe, haba muri Asirazuba bwo hagati, be in the Middle haba muri East, Aziya muri rusange, be in haba Asia, muri Australia no muri Oceania, be in haba Australia muri and Amerika Australia, y'epfo n'iya ruguru. be in South and North Amashimwe America. abantu barayazamura ku mpinga ku mpande zose. People are raising Izina the ryawe abundance of rihimbazwe thanksgiving. Nyagasani. May your name be glorified. Tugushyize O imbere imyaka iri imbere yose, God. Father, we dedicate years uko ahead. wabanye natwe The way you have been with iyi us myaka itatu
ushize The 3 years past, uzarushaho kubana natwe imyaka iri imbere you are continually going to be with ubuhamya us. buzatanga imyaka iri imbere The testimonies that are going buzaba ari to be ubuhamya given budasanzwe shall be tremendous. urakoze turagushima extraordinary. nyagasani Thank you, we do thank you, God. tukuzamura icyubahiro We do glorify you. tugukuriye ubwatsi Father, we do appreciate turavuga ngo you. urakoze We are saying thank you. turavuga ngo ushimwe We are saying be ushimwe 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 be praised, be praised, be ibihe praised. byose Now and forever. mu izina rya Yesu Kristo In the name of Jesus Christ. abantu bose bavuge ngo amina Let everyone say amen. haleluya Hallelujah. wow hano rero hari agatobe keza gahiye harya gahiye kaba karimo imisemburo ya ariko aka ni keza cyane nako umunsi mukuru nako kwizihiza yubile y'imyaka isabukuru y'imyaka 3 I beg your pardon isabukuru y'imyaka 3 yes ndagira ngo aha turabahagarariye nta kibazo tugasogongera mumira amacandwe ameze neza cyane Imana ibaho umugisha mukomere amashyi abashumba A round of applause to the pastors. Feels the day that the Lord